Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye mu Burundi. Abantu bane baguye mu iturika ryabaye ku bubiko bw'intwaro mu mujyi wa Bujumbura mu kigo cya gisirikare cya base iturutse ku nkongi y'umuriro. Icyakora amakuru yatangajwe n'inzego z'umutekano z'i Burundi yavuze ko inkongi yibasiye ububiko bw'intwaro buherereye mu gace ka Musaga ishobora kuba yateye impfu z'abantu barenga 10. Amakuru y'izi mpfu yatangajwe n'ibiro ntaramakuru bya France AFP byavuze ko biyakesha bamwe mu bantu bizewe mu nzego z'umutekano z'u Burundi. Umwe mu batanze amakuru yavuze ko bigoye kuko ubu wamenye umubare wose w'abapfuye ariko barenga 10 bapfuye. Hari abandi barirwa mu magana ndetse n'ibihumbi bakomeretse. Umupolisi wagize uruhare mu kuzimya inkongi yabwiye AFP ko barenga 10 bapfuye ariko imibare ngo ishobora no kurenga. Kugeza ubu nta rwego na rumwe rw'u Burundi rurashyira hanze imibare y'abapfuye n'abakomeretse. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza bitazi byavuze ko babizi neza. Babyongoreye ko abantu bane bapfuye n'ubwo ubutegetsi bwirinze gutangaza amakuru. Abaturage batuye ahitwa Musaga bavuze ko iturika ryishe abantu babiri kandi umwe ari umugore. Undi muturage yavuze ko umuntu w'umugabo yahitanywe na bombe ahitwa Gasekebuye biturutse kuri uko guturika. Uwo muntu yabwiye leta azi ko umugabo yarari mu cyumba cy'amasengesho asohotse hanze agahita ahura n'igisasu kiramuhitana. Abaturage mu mujyi wa Bujumbura bavuze ko ku burukiro bw'abapfuye mu Bujumbura bazi neza ko hajyanwe imirambo nibura 4. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yasabye Imana kubana n'u Burundi nyuma y'uko igihugu gihuye n'inkongi y'umuriro yibasiye ububiko bw'intwaro zirakongoka. Igisirikare cy'u Burundi na Minisiteri y'Umutekano w'imbere mu gihugu byatangaje ko yaturutse ku kibazo cy'umuriro w'amashanyarazi. Mu butumwa bwa Perezida Evariste Ndayishimiye ku rubuga rwa X mu ijoro ryo ku itariki 31 z'ukwa gatatu yihanganije abarundi asaba Imana kubana n'u Burundi. BBC yavuze ko byageze saa 4 n'igice z'ijoro haracyumvikana urusaku rw'ibiturika. Guturika kwataye impagarara n'ubwoba muri Bujumbura ndetse abantu bo batangira guhunga. Bamwe mu baturage begera ikigo cya gisirikare cya base bavuze ko inzu zabo zangiritse ndetse bamwe bava mu ngo zabo bahungira mu tundi duce tw'uyu mujyi. Bimwe mu bice by'ibisasu byaturitse byaguye ku nzu muri quartier ya Kinani na 3 na 4. Hari kandi byageze muri zone Ngagara quartier ya 9 mu birometero birenga 5 uvuye aho impanuka yabereye. Babwire kandi ko ishyaka Saint David riri ku butegetsi mu Burundi rivuga ko kwaka ku ngufu abaturage imisanzu yo kugurira inka umunyamabanga mukuru waryo. Abatuye muri komine Kiremba mu ntara Butanyerera yerere muri Burasirazuba bw'igihugu cy'u Burundi barinubira umusanzu wo kugura inka igomba kugabirwa umunyamabanga mukuru w'ishyaka riri ku butegetsi Saint David nk'uko bitangazwa n'ikinyamakuru SOS Media Burundi. Umunyamabanga mukuru w'ishyaka Saint David Reverien Kuriyo iyi nka agomba kuyihabwa mu gihe azaba ari mu ruzinduko rw'akazi agomba kugira muri iyo komine ya Kiremba muri kuno kwezi. Abaturage bavuze ko mbonera kure zirimo gukusanya mu mafaranga yiswe kugurira inka umunyamabanga mukuru w'ishyaka riri ku butegetsi urugo ku rugo. Bavuze ko buri muturage usanzwe asabwa kwishyura 2,000 y'amafaranga y'u Burundi mu gihe abakozi ba leta bishyura 3 na 5, abacuruzi bakishyura 10,000. Abakozi ba leta bavuze ko batanga amafaranga menshi ndetse niba nahabwa inyemezabwishyu bikaba bikomeje ko babaza basabwa iyo misanzu. Umwe mu bacuruzi yavuze ati twebwe abacuruzi turimo kurengana kurusha abandi nubwo ubucuruzi butagenda neza usabwa kuyatanga. Umwe mu baturage ati baratubwira ngo nukugira ngo dushyikire uruzinduko rw'umunyamabanga mukuru ariko n'itegeko ritubangamiye. Abacuruzi bavuze ko basabwe gutanga umusanzu wo kugura impano y'umunyamabanga mukuru w'ishyaka riri ku butegetsi mu gihe hashize ukwezi kumwe. Basabwa umusanzu uri hagati ya 50 n'ijana wo kwakira guverineri w'intara Butanyerera. Biravuga ko abayobozi mu nzego bw'iteza leta bishyura 100 ndetse n'500. Nararanganije amaso y'ibinyamakuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika banditswe imirwano ikomeye yanganije FCM y'abarwanyi bazarendo yadutse mu gitondo cyo kuwa gatatu mu gace ka Show umurenge wose Banyungu mu karere ka Masisi muri Kivu Amajyaruguru. Ikinyamakuru Actualité CD cyavuze ko amakuru aturuka mu baturage babo yavuze ko urusaku rw'imbunda zemereye n'izoreje rwumvikanye kuva mu masaha ya mbere y'igitondo ibigaragaza ubukana bw'imirwano iri kuba. Icyakora ko ibintu byagaze ngo biracyari urujijo kandi biteye impungenge zikomeye mu baturage batuye muri ako gace. Abatanze amakuru bavuze ko icyo gitero cyaba cyagabwe n'inyeshyamba za FCM zigerageza kongera kwigarura aka gace gafite icyo kavuze kanini ku bya gisirikare. Iyi ntambara ngo yabiri mu mugambi mugari wo kwagura uduce bagenzura muri Masisi imaze amezi menshi ari mu mutekano muke. Kugeza ubu nta mibare iratangazwa abantu baguye muri iki gitero cyangwa se byangijwe nacyo. Icyakora kongera gukora kw'imirwano biratuma cyego ko bashobora kuba uguhunga gushya ko abaturage muri iki gice cya Kivu Amajyaruguru gisanzwe cyugarijwe cyane n'intambara z'imitwe yitwaje intwaro. Aya makuru y'imirwano aravuga mu gihe kuwa kabiri umuvugizi w'umutwe wa M23 yatangaje ko kuri uwo munsi ngabo za leta n'abafite ibikorwa bazo bagabye ibitero mu bice bitandukanye by'intara Kivu Amajyaruguru na Kivu Amajyepfo. Lawrence Kanyuka yavuze ko mu ntara Kivu Amajyepfo mu gace ka Minembwe hagabwe ibitero byo mu kirere mu duce dutuwe n'abaturage twa Rugezi, Karingi, Gakenke na Bidegu. Amashusho n'amakuru yashyizwe ku mbuga avuga ko hari abasivile bicwa n'ibi bitero bya drone mu gace ka Bidegu. BBC yagereje kubaza abakuriye ku gace ariko ntibashubije. Muri teritwari ya Karehe muri iyo ntara umwe wakuriye Societe Civile bw'iki gitangazamakuru BBC mu butumwa bwanditse ko imirwano yaramutse hagati y'abarwanyi bazarendo n'abarwanyi M23 kandi yari gikomeje kugeza mu masaha ya saa 5. Uyu yabwiye BBC ko mu gitondo kare imirwano yabaye ahitwa Katoke hagati y'abazarendo M23 ati abaturage bamwe bahunze bava mu byabo berekeza i Bushuguru ndetse na Buje abandi berekeza Inumbi muri groupe Mubebuzi sheferi ya Buhavu muri teritwari ya Karehe. M23 ivuga ko muri teritwari ya Rubero mu Kivu Amajyaruguru hagabwe ibitero mu duce twa Kabesebese ndetse na Mutondi. Ingabo za FARDC ntacyo zatangaje ku bitero M23 zishinja ko zagabye kuwa kabiri.
kabiri. Ni ubwa mbere mu byumweru byinshi bishize havuzwe imirwano ku mpembe zitandukanye ku munsi umwe. Iyi mirwano ibaye nyuma y'uko ingabo za leta zitangaje ko zatangiye ibikorwa byo guhiga abarwanyi ba FDLR barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda mu kubahiriza amasezerano ya Washington. U Rwanda rushinjwa na Kinshasa, ONU n'ibihugu by'iburengerazuba nka Amerika gufasha umutwe wa M23, ibyo Kigali yakana. Washington ivuga ko Kigali yemeye guhagarika ibikorwa by'ingabo, gukuraho ingamba z'ubwirinzi mu bice by'ubutaka bwa Kongo. Kuri ibyo bitero byo kuwa kabiri, M23 ivuga ko yemeje kurengera abasivile n'ibyabo. Nubwo muri Masisi yavuga urusaku rw'imbunda, muri Kinshasa aravuga urw'ibyishimo kuko ikipe y'igihugu ya Kongo Kinshasa yabonye itike yo kuzakina igikombe cy'isi. Minisiteri y'umurimo muri Kongo Kinshasa yatanze ikiruhuko mu gihugu hose kuri uyu wa gatatu nyuma y'uko ikipe y'umupira w'amaguru w'icyo gihugu itsindiye itike yo kwitabira imikino y'igikombe cy'isi cy'umwaka. Leopard nk'uko ikipe yitwa bigezeho itsinze ikipe y'igihugu ya Jamaica izi ku kazina ka Reggae Boys igitego kimwe ku busa mu mukino wabereye ku kibuga Estadio Akro muri Mexique mu ijoro ryakeye. Ni igitego cyatsinzwe na myugariro Axel Tuanzebe ku nota w'ijana, asanzwe ukina ikipe ya Burnley yo muri shampiyona y'ikiciro cya mbere mu Bwongereza. Itangazo ryashyizwe umukuru wa Minisitiri w'umurimo muri Kongo Kinshasa Ferdinand Masamba rivuga ko yo konji y'uyu munsi ari konji iriho kandi kuri mu rwego rw'ubushake bwa perezida wa Kongo Kinshasa mu gutuma abaturage ba Kongo bishima mu bumwe, ishyaka n'ishema ry'igihugu. Kongo yirukaga mu gikombe cy'isi muri 1974 cyari cyabereye mu bwari Budage bw'Uburengerazuba, icyo gihe yitwaga Zaire. Mu gikombe cy'isi gitangira ku itariki ya 11 Kamena uyu mwaka kizabera muri Canada, Amerika na Mexique. Kongo iri mu itsinda K ihuriyemo na Uzbekistan, Portugal na Colombia. Ubwo kandi guverinoma y'u Rwanda yashimye ikipe y'igihugu ya Kongo Kinshasa Leopard nyuma yo kubona itike y'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru cy'uyu mwaka. Iyi kipe yabonye itike yo kuzakina iriya rushanwa rizabera muri Leta Zunze za Amerika, Canada na Mexique mu mpeshyi y'uyu mwaka. Nyuma yo gusezera Jamaica bari bahuriye mu mukino wa kamarampaka yitsinze igitego kimwe ku busa, igitego cya myugariro Axel Tuanzebe. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Rene Makoro binje kuri rwa X yashimye uburyo ikipe ya Kongo igizwe n'abakinnyi baturutse mu bice bitandukanye yashoboye kurangwa n'ubumwe. Ati umupira w'amaguru ni mwiza kuko ikipe igizwe n'abantu baturutse mu ntara zitandukanye bavuga indimi zitandukanye kandi bafite inkuru zitandukanye, bashobora kwambara umwambaro umwe bagatuma igihugu cyose kigira inzozi. Uwo mwuka w'umwe n'uw'agaciro gakomeye cyane ku buryo utagomba guhindurwamo urwango. Turabashimira Fimbu. Umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Uwera Jean Maurice nawe yavuze ati Leopard bahagurutse bahagarariye Afurika. Turashimira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nimujye guhagarara neza umugabane wacu ku rwego rw'isi. Kongo Kinshasa yirukaga mu gikombe cy'isi mu myaka 52 ishize, iri mu itsinda K isanye n'amakipe y'ibihugu bya Portugal, Colombia na Uzbekistan. Agaseke k'amakuru mu karere gapfunikire muri Uganda, abanyamakuru bakozeje ba muri Norandika manitswe ubutegetsi bwa Kampala bwavuye kwizima butangaza ko bweme kuzamura imishahara abarimu batigisha amasiyansi guhera mu kwezi kwa 7 umwaka bakazatangira bagwa inyongera 25% y'umushahara basanzwe bafata. Hashize igihe bari mugisha ubumenyi rusange bigaragambye basaba leta kubafata nka bagenzi babo bigisha amasiyansi. Umwarimu wigisha amasiyansi muri Uganda ubahembwa nibura miliyoni nyinshi z'amashiringi ya Uganda ku kwezi, mu gihe nk'uyigisha ubumenyi bw'isi cyangwa se icyongereza hari igihe atageza kuri miliyoni imwe. Ikinyamakuru Daily Monitor cyavuze ko leta yavuze ko guhera mu kwezi kwa 7 bazajya bazamura umushahara wabo gake gake kugeza ubwo bazageza ku mushahara bagenzi babo bigisha amasiyansi. Ubwo bagiraga imbere Perezida Museveni mu myaka ishize bamusaba kuzamura umushahara, yababwiye ko yemba neza bigisha amasiyansi kuko bazahanga ibice bagateza imbere igihugu. Avuga ko amafaranga umuntu ngo yigisha icyongereza kuba ari ukwiba leta. Vice Perezida wa Uganda Jessica Arupo yabwiye abarimu bigisha amasomo mu Rwanda bita ibisosi ko akwiye kwihangana kubera ko guhita bayabonera rimwe bitakunda bazajya bazamura buke buke. Abarwanya ubutegetsi bwa Perezida Museveni bakunze kumunenga kubera ubwo busumbane yashyize mu barimu. Mu mahanga umukuru w'akanama k'umutekano w'igihugu mu nteko ishinga amategeko wa Iran Ibrahim Aziz yakoresheje konti yo ku rubuga rwa X kugira ngo areze ubutumwa kuri Perezida wa Amerika Donald Trump. Aramubwira ati umurahoro muzi rwose uzongera ufungurwe, ariko se wowe uzafungurwa kubazubahiriza amategeko mashya ya Iran. Aziz yavuze ko imyaka 47 y'urugwiro irangiye burundu, aho yakomozaga ku gihe gishize impinduramatwara muri Iran ibaye muri 79 mu buryo bwo kuninura. Yongeyeho ati Trump yakizagira ku nzozi ze zo guhindura ubutegetsi, ariko mu rwego rw'ubutegetsi bw'ubwikorezi bwo mu mazi magari y'akarere. Akanama k'umutekano w'igihugu ka Iran kemeje gahunda yo guca amafaranga y'inzira ku bwato bunyura mu Hormuz nk'uko byatangajwe ku wa mbere n'ibiro ntaramakuru bya leta Fars ku buryo bw'igice. Ubwo kandi umwami Charles umwamikazi Camilla bazahura na Perezida wa Amerika Donald Trump muri z'ukwezi kwa 4 mu ruzinduko rwa leta muri Amerika rwemejwe n'ingoro y'ubwami bw'Ubwongereza Buckingham Palace. Ariko bisevuze ko mu gihe azaba ari muri urwo ruzinduko umwami atazahura n'umuhungu we muri Amerika igikomangoma Harry. Uruzinduko muri Amerika rwari rumaze igihe rutegerejwe, ariko inzinduko nk'izi zikorwa mu izina rya leta y'Ubwongereza, kandi uko bigaragara itangazo rya leta ryari ritegereje ko hazabanza kugabanuka ubushyamirane muri politike bujyanye n'intambara yo muri Iran. Amakuru arambuye ya gahunda y'uruzinduko muri Amerika ntabwo aratangazwa, ariko ruzabamo gusura Washington DC rukazaba ari rwo ruzinduko rwa mbere rwa leta y'Ubwongereza rubaye muri Amerika muri ruzinduko rw'umwamikazi Elizabeth wa kabiri rwo muri 2007. Kandi mu gihe cyo gutaha avuye muri Amerika umwami azanasura Bermuda, ubutaka bw'itegeka bw'Ubwongereza mu nyanja ya Atlantika. Nubwo itangazo rya Buckingham Palace ryavuze gusura uruzinduko ruzaba mu mpera z'ukwezi kwa 4, President Trump wa Amerika yanditse ku mbuga
ubukangurambaga kuri uruzinduko muri Amerika buzaba ku itariki 27 kugeza ku itariki 30 z'ukwezi kwa kane, harimo n'ifunguro ryiza rya nimugoroba rizabera muri White House, ibiro bya perezida wa Amerika ku mugoroba wa tariki 28 z'ukwezi kwa kane. Sinareka kubabwira kandi ko Ubushinwa na Pakistan byakizagaragara gahunda igizwe n'ingingo 5 igamije kugeza kurangiza intambara muri Iran, gahunda irimo n'agayange kako kanya no kongera gufungura umuhora wa Hormuz. Iyi gahunda yateguye nyuma ko Minisitiri w'Abanyamahanga wa Pakistan agiye Beijing gusaba ubufasha bw'Ubushinwa mu bikorwa byo gushaka kurangiza intambara biciye mu biganiro. Minisitiri w'Abanyamahanga w'Ubushinwa yatangaje ko ibyo bihugu byombi birimo kugira umuhate mushya wo guharanira amahoro kugeza igisubizo cy'Ubushinwa ku ntambara iri kuba muri Iran kiracyari gito. Ubushinwa bufite ububiko bw'ibikomoka kuri peteroli kandi ntiburagirwaho cyane n'ibura ryayo ujyanyije n'ibindi bihugu byinshi byo muri Aziya, ariko hari impungenge ko igice cy'inganda zikomeye z'Ubushinwa zifatwa nk'inkingi ya mwamba ku nganda z'isi zishobora kuzahara mu gihe kirekire niba aya makuba akomeje. Intambara iri muri Iran ibangamira ikintu Perezida Xi Jinping yifuza cyane cyitwa ituze. Mu Bushinwa bukenera ubukungu bw'isi buhamye kugira ngo bukomeze gukura cyangwa se kwiyongera no kohereza ibicuruzwa hanze. Nyuma y'ukwezi kumwe intambara itangiye no kuba ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli bikomeje kuzamuka, leta y'Ubushinwa iri kongera umuhate mu gushishikariza ihagarikwa ry'imirwano. Ubushinwa bwagereje imbere kuba umuhuza w'amahoro mu burasirazuba bwo hagati nubwo bitabigezeho by'igihe kirambye. Muri 2023 bwagizeho amasezerano hagati ya Arabia Saudite na Iran yatumye ibihugu byombi byongera kugirana umubano. Mu mwaka wakurikiyeho bwakira abategetsi b'imitwe 10 n'abanyapalestine bituma hashyirwaho leta y'ubumwe bw'igihugu. Kugeza ubu hari ibimenyetso bike by'uko ari umuntu n'umwe urimo kwitabira iyo gahunda, ariko gusunika iyi gahunda bituma Perezida Xi Jinping ashobora kwiyerekana nk'umuhuza utabogamye ushaka amahoro, ndetse bikongera kumushyira ku mwanya utandukanye n'umutegetsi w'ikindi gihugu gikomeye cyane ku isi. Minisitiri w'Abanyamahanga wa Amerika Marco Rubio yavuze ko Amerika irimo guhanahana ubutumwa na Iran ndetse ko iherezo ry'intambara ryegereje. Yabwiye umunyamakuru Sean Hannity wa televiziyo Fox News muri Amerika atari ibiganiro birimo kuba birashoboka ko mu gihe runaka abo inama zitaziguye buri ibyo tuzaba tubyiteguye, ariko yongeye ko Perezida wa Amerika Donald Trump atazemera ko ibiganiro by'urwerutso bikoreshwa nk'amayeri yo gutinza yo kugira ngo ikindi gihe kibe gishira. Nubwo Minisitiri Rubio avuga ko adashaka kuvuga igihe intambara izarangirira, muri icyo kiganiro yabwiye umunyamakuru Hannity ati dushobora kubona umurongo wo kurangiza. Rubio yanenze umuryango wo gutabara n'Uburayi na Amerika OTAN, yavuze ko Amerika ishobora kongera gusuzuma niba uwo muryango wakoreye iki gihugu neza mu gihe runaka ugikora iyo nshingano. Perezida Donald Trump avuga ko Amerika izava muri Iran mu byumweru 2 cyangwa se 3 igihe izaba izi neza ko ubutegetsi bwa Iran buzamara imyaka budashobora gukora igisasu kirimbuzi cya nucleaire. Mu kiganiro n'abanyamakuru mu cyumba cyitwa Oval Office cyo mu biro bya White House, Trump yavuze ko Iran irimo kwingengera kugera ku masezerano, ariko ko niba ibyo bizabaho cyangwa se bitazabaho ntacyo bivuze ku ngengabihe Amerika. Mbere Iran yahakanye kwinginga Amerika ngo bagirane amasezerano. Yavuze ko Amerika izava muri Iran vuba ngaha cyane kandi ko igikorwa cy'ingubuza Amerika muri Iran gishobora kurangira mu byumweru 2 cyangwa se 3. Mbere yaho Perezida wa Iran Masoud Pezeshkian yavuze ko igihugu cye gifite ubushake bwa ngombwa bwo kurangiza intambara, ku cyangombwa gusa ari uko abanzi bayo bizeza ko intambara itazongera kubura. Trump yavuze ko Amerika yageze ku ntego yari yihaye imbere y'uko ibitero byo mu kirere kuri Iran bitangira mu mpera z'ukwezi kwa Gashyantare uyu mwaka ifatanije na Israel. Avuga ko intego nkuru yo kugabanya ubushobozi bwa Iran bwo kugira intwaro kirimbuzi ya nucleaire yagezeho, ndetse ko Amerika irimo kurangiza umurimo. Muri iki kiganiro Trump kandi yavuze ko Amerika yiganje mu kirere cya Iran, ndetse ko yatumye abahinduka ry'ubutegetsi mu yicwa ry'abategetsi bo hejuru muri politiki no mu gisirikare. Avuga ko abategetsi bashya bari Iran ari abaheza nguni gake cyane, ndetse bashyira mu gaciro kurushaho ageneje n'ababanjirije. Trump yongeyeho ko intambara ishobora kurangira nta masezerano agezweho hagati y'impande zombi. Avuga ko yongera ku biciro by'ibikomoka kuri peteroli kwatewe n'intambara, Perezida wa Amerika yavuze ko bizagabanuka ku kanya Amerika nirangiza ibikorwa bya gisirikare byayo.